Kenapa orang stay walaupun dah cuba produk? Of course, produk tu penting. Tapi saya perasan it's not just about the product. It's also the people you surround yourself with. Kalau kita campur dengan orang negatif, slowly pun kita jadi negatif. Tapi kalau kita campur dengan orang positif, slowly kita berubah. Tapi saya tengah fikir satu benda. What happen kalau kita mix dengan one successful person? Okay, what if we mix with 50, 60, 70 orang macam itu? Maybe that is why orang stay. Pernah tak rasa environment macam ini? Bukan semua orang faham sampai dia sendiri rasa.